İmam Bukhari jana İmam Muslim'in rivayetinde. Hazreti Enes aytat, Peygamberimiz aleyhisselam iki koydu kurbanlık çaldı deydi. İki koy kurbanlık çaldı. Amlahayni degeni tüsü negizinden ak, birok ar yerinde karası var. Misal üçün butu kara, tumşuğu kara, boruları kara olup, ala koyu olup, ak menen kararlaşkan boluşu mümkün. Je appak emes, kapkara emes, ökönün ortasındağı janagıday boz siyahtı bir koygan boluşu mümkün. Amlahayni anan akraneyn ököten müyüzdü öyle deydi. Eki koçkor kurmandıkka çaldı, ököten karası var, ağış koylar, andan sıtkar ököten müyüzü var ile, ököten özü kolu menen soydu. Allah. Peygamber aleyhisselam koydu öz kolu menen soydu. Vegetarian degenler var. Allah turku çöp çarjaydı. Alar malın etini jebeydi. Antkeni maldı soysa, oşol mal emne oşondan kıynalat. Dep oşon tişet. Birok alar bilişmedi, oşol alar jevatkan çöp çarın dele canı var gerek bolsa. Kırgız aytat, çöptü kurdasan göz göz yan deydi. Emne çöptü kurdasan göz göz yan. Oşol çöptü sen kurdat çöptündagi canı var degen söz. Kur'an'da aytılın tasbih şulardan bardığı. Sizler bilgen bilbegenlerden bardığı, görgöndün bardığı tasbih ayttırız, bolğon tasbihsin ukpaysınlar deydi. Anda işteki jebeyle koy. Жерді жиртілеген екпейлі қоянда, жерді орыйды. Жер таспай айтып тұрады. Жер қияматта көбөліп береді. Сен малды сойғанда қиналады дейсін. Малды бисмилла айтпай сойсан қиналады. Бірақ малды бисмиллахир-рахманир-рахим, же бисмиллахи Аллаху акбар деп Алланың ысымын айтып сойа тұрған болсаң, бұл малға ырақат алып келеді. Шындығында жапайычылық бір түрі жанды сойып атқан. Бирок Кудай Таалам өзү жаратып туруп, өзү уруксат берип, менин атым менен сой деп буйрук бергенде, Кудайдын аты айтылганда ошондон мал ырахат алат, аны байкуштар түшүнбөйт. Аны байкуштар эмне түшүнбөйт. Пайгамбарыбыз өз эгерде чында эле ал жапайычылык боло турган болсо, пайгамбарыбыз өз колу менен эмне кылбайт эле? Сойбойт эле. Пайгамбарыбыз аялды бир да урган эмес. Пайгамбар бир да аялды бир да урган эмес. Пайгамбарыбыздын колу махрам эмес, аялдын колун кармаган эмес. Пайгамбарыбыз өзүнүн колу менен курмандык чалды. Васамма ва каббара, бисмилла айтып такбир айтты дейт. Бисмиллахи Аллаху акбар деди. Же бисмиллахи валлаху акбар. Qala ra'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Men gördüm koydu soyup atkanda bir butu menen can başın suyup turdu deydi. Koydu jatkızıp alıp turup, moyunun karmap atkanda biz dele baykaysыңар, bardыңар, tizesi menen koydun bir çetini emne kılıp turup, can başın basıp turat. Koy kıymılda başka kolu kıynap ketpesin dep, başın oңдогондо bir kol oңdoп, bir butu menen koydu basıp turup, bekemdep andan keyin bismillah aytып söylet kadimkidey ele. Oşunday kılıp Peygamberimiz bir butu menen basıp turdu, koydun bir kaptalın, anan Yaqulu bismillahi vallahu akbar, bismillahi vallahu akbar dep aytты deydi. Bıçaktı kuruştup dayardap gelip başka kıl şunday dep şuntup aytты deydi. Demek adam kolundan gelişince özü soyuş gerek, birok özü soyğongo kolundan kelbese, anda buyruğa buyruk berip özü gelip karap duruş gerek. Oşol jakşı bolot. Peygamberimiz aleyhisselam İmam Hakim rivayet kılan hadiste aytat, Kumi inni hareket kaldı. Kumi ila udhiyatiki fashkidiha. Turup özündün kurmandığını karap dur dedi. Fe innehu bi evveli qatrati min damiha yughfar laka ma selefe min dunubiki. Yughfar laki ma selefe min dunubiki. Fatime'nin özü aytdı, ey Fatima, turup özünün kurmandığını soyulup atkanını karap dur dedi. Oşol janagı birinci kan tamçılaganda soyulugandan oşonda sen ötken günlerin keçirilet oşunday dep aytты. Gördüңөр mü? Demek, urmatlı bir tuğandar koydu soyup atkandı karap durgan oşol sünnet amalının katarına koşular. Ayal kişi olgança özün bar soya kal degen jok, emne kıldı? Barıp sen karap dur dedi. Başka biri soysun. Kebir aytат, paygambar soygon. Anda ayallarga soya versin bardığı. Paygambar üçün namaz okugan, erkekler de namaz okuşat. Anda paygambar soydu ayallarga bar kurmandık çalsın. Hadis düşüngöndө
Аны туура түшүнүш керек. Пайгамбар мындай кылган экен деп эле, пайгамбарыбыз эркек адам. Пайгамбарыбыз канча аял алган? Ана пайгамбар аялга сен аял алышың керек, аял киши барып алып туруп, мисалы үчүн. Жок. Пайгамбарыбыз өзүнө хас болгон, пайгамбар катарында иштери бар. Андан сырткары пайгамбар эркек болгон үчүн ошондой кылган иштери бар. Пайгамбардын кылганынын бардыгын аялдар кыла бербейт. Ал эмес пайгамбардын кылганынын бардыгын эркектер да кыла бербейт. Анткени эркектер жалпы бирдей, туура, бирок анын артыкчылыгы ал пайгамбар дагы. Анын өзүнүн пайгамбар болгондугу үчүн өзүнө таандык иштери бар, анан эркек болгондо өзүнө таандык иштери бар. Ошол сыяктуу намазды дагы ошол өзүнө таандык эркектер окуганда намаз окуйт, аялдардын намазы пайгамбарыбыздыкындай эмес туугандарым. Анын айырмасы бар. Мына пайгамбар эки колу менен сойду, өз колу менен, демек аялдар, жок аялдар сойбойт. Мына Фатимени өз барып карап турду. Карап тур, күбөлүк буруп карап тур деди пайгамбарыбыз Фатименебизге. Ар бир адам ибадатты колунан келишинче өзү кылыш керек. Илажы болушунча, мүмкүн болушунча. Анан колунан келбей калганда бирөөгө тапшырыш керек. Колунан келип туруп деле бирөөгө тапшырып мындай кылып кое берет кээ бир адамдар. Жок, ал жакшы эмес. Колдон келсе башка бирөөнүн жардамына таянбаш керек. Айтылат сахабалардын төөнүн үстүндө турганда камчысы колунан түшүп кетсе, төөнү чөктүрүп, камчысын өзү алып, андан кийин кайра туруп, төөнү олдултуп туруп кетчү дейт. Колуңан келишинче бир кадыр имкан, эмне башкаларга күчүңү салба. Бирок башкалар муктаж болгон учурда анда жардам берсе бир жөн. Ошон үчүн бизде андай эмес, баштаганда эле буга жүктөп, анан өзү бригад болуп отура берет. Жок, андай эмес. Колуңан келишинче өзүң кылгандыгың макул, ошого соопту өзүң аласың. Пайгамбарыбыздын курмандыгын чалып бере тургандар жок беле? Бар. А бирок кээ бир адамдар койсак соя албайт. Сойсо койду кыйнап коет. Ошон үчүн ал убакта жок, ал жакшылап үйрөнгөнгө чейин башкалар сойсун дейбиз.